Hey girls, back on Popular Demand. It's your favorite Green V doing yet another random video for all of you all. Tunjung ka video at so anin Miss Mizoram sang ni somni contestants te kamudan le final prediction video ko rin siyam doon ani. Tunkum sang ni somni Miss Mizoram contestants si karing law daw main ron chat how ma an height ni sepa ngai lama an appearance sachang an physical appearance you po ka mo itu so wala me ni mo tin contestants ta po hianin idel na sang ta ni dona tun kum hi amu num chaw viau donin shata tumang chuanin tun chum video po hianin Miss Mizoram thengi tura kring ka final prediction kan video exam do ka de khanin karon ring ta na ka video de bai khatin enna ni chuanin ka ming churin buana ni a makeup artist kan ya fashion le beauty lama hianin degree nei chia lo ma illa te cha lo tui chona ni wangin hetiang nam video kai nei ka siam chi de ni sani som pasari chang khanin Miss Mizoram hi zone lam le Miss Mizoram team lam ten and klak tak tin rom bot sai chau chana tungkum phei chu phorom ma chan chu stylist kan nei chau dona tin jewelry partner te anan nei chau modeling agency partner ten nei chau hi hianin enat phorom le zwal bokani ole kho hon nan chuanin thil tlem te soi ka do pageantry le modeling hi thil in ang rega lang sia mai ro thil danglam takani danglam tak ti hanin ain zu zui thawa mai ro chu pageant lampang hi chu tuna Miss Mizoram kan ti de Miss Universe Miss India and everything Miss kan shim shima hianin engi chu ram represent ni an advocacy mangin an purpose shang kan ti lotling china chu wang chuan hegi chu line dang dei ania chuan modeling hi chu designers te thomno le enge designers te ku chuak ram pholang tu ania an lut nai chu in angreng thoma se pageant queen ni hi har thian ka ring zoga chan chu pian na le mel chap nai ba ka hianin beauty with a brain hi clock cha hi angai te la chu wang chuan in heng soyang chi pageant khan na anga nularon te den hoi sen tok nei ka shani ole tuna chuanin thil dang soi boy to lovin kan video kan ti tum tak kha kan ti do ng chumi ma chuanin ka makeup te ka fix photanga thil dam tak kan lo pai kan do na vali tun mi video chum po chan ti kan fix ang redo khalo de thina come here let's go ole masain tuna bulkan chan nanin district representative kan chana masabara chuanin Miss Mizoram College sang ni som ni Ruthi Lerin Feli Ruthi bi ga hianin mel du mai le du ngai lo be mai hi aron stand out masabera keima thlak ke ena video de kan ina keima chon aron stand out masabera tin journal ma po twai lo viawa tu vain college MJ te hianin an district representative hin khang swa lo viaw in kashia in chilo nge pok ring adot le chuanin Miss Mizoram sang ni son ni na thial representative ni ani hi lang nei zwali ma pui ni ani hem sabera chuani ama kamwa ka share chwa chwe sa pho win a striking beauty and lodi ang chi hi medium male hi ania tiang hi kan ngai zen lawa mu pon wama mizo fashion industry vela teile tura tani ilom khop main ka share atin apian po achelova nathial MJV te hi ani na khang fu par heni ole to le chuan Miss Mizoram sang ni som ni mamit representative ni ani hi baby zong wa bui fan ai ni ani hi mizo fashion industry chuan mel thar ni lem lova fashion show shang ata kan lo hu to work po anal talk ma pageant work dik takani work hi kemana ka lo visualize gan chuan work ang hi hang kan models te kan contestants te zong hian nei ve thei se ri mi pageant world bi ka hian awaki monom ma mamit MJ te hian dem lo le zwal viam ka shani non the chuak hi in chilo viawin karinga ani baby dan po hianin experience chata kan nge ka be sei adot le chuanin Arle sang zeli ni Arle sang zeli hi Miss Mizoram lunglei representative ni ama hi sang channel lor khop meya fit nga le in som pakhat lai mai kha lo ni tan luak meya
Mizo fashion world a chuan ani anga sang hi model a kan nei lawa ani phei chu kema ina kalo an imagine da me a chuan in pageant lampang hi tilu tuk lo se modeling lampang ai hankal tam jok se ani hi pageant lam ai ma in modeling lam ai hankal jok se ka tia chan chu a mel ang hi tun alaya Indian fashion house ten an du thar a piana chaboka chu ko personal opinion ani lungle MJ te in fact le ani hun rei ta chunga lo in thu bo tot kha in zon chuak thea kan lom le ani ole dot le chuanin Miss Mizoram Longtlai 2020 represent. Here we have Bill Tutung Thari ani hituna hianin reigning Johnson College Miss ani tiang ma hianin akal turong takani in kashia a thang fu le me ya chang chu a mel hi angai no be ruthi ang tho khanin Amelia cha tu Amelia Oriental complexion podika complexion dik ang hianin thwa po chhei turanga ila Longtlai represent ani angin Longtlai khwale tui tanin in chuan natlak ani nge kan be sei pokani ole dot le chuan Miss Mizoram ser chip Saizam Pui ni Saizam Pui hi atira kha chuan ron stand out mi alo nula tam tak zinga khanin alang sar pi mi alo mar chu tanin competition te kal chhauze la progressive mu thein Saizam Pui chu ron changa photo shoot ani se a chelo tel tela communication skills ni se a chatel tela khatiang wa khan ni chu chan lo thei lo ni a chan lo thei lo min min siam boka chu ole dot le chuan Miss Mizoram sitewal ani Fiona Del Chatui ni ani hi kumlama po no pangfal ma maro chu amel enin asia chan mi alo ni tun kuma po hen Miss Mizoram po hianin atum anga sang lo theng lo ni po ni tan hianin kong hong tu chata ni ka sia Mizo fashion world te amel le ming azu cher to chu wang chuan ni beidong mei lo se Mizo Kovela hian Mizoram Kovela hianin modeling hi izuna tlak ni ti proof to tanian katu sapui khop mai adot le chuan Miss Mizoram champhai hian ilal mo sang ni var te ni pian hi fu ma mel acha tin kalo notice pakhat le chu sam hi anal tin na mel hi mu anwam Mizom mei chapel chapa ngai dik takanin ka sia adot le chuan Miss Mizoram Khozol ni ani hi zir sampui ni Khozol district Tharania kan sia Miss Mizoram tang po hian ron the chua fu fiang ka sia tin amel hi a class mel and rering le photo shoot te interview at po anianga ma hi mi in puzo tak mai ani ti sia theya purong to khop mai performance tik le zual zok en adot le tan chuan Miss Mizoram Siaha Jesseline Linano Khai solo ani hi mel te hi stunning raw girl her legs Jesseline big hi introduction video chang de khanin mikala in beng titlai asang chu lusei chong te po na taka chong huwa mara chong ne in aron chong le thei kha beng titlai hian ama versatile zia pholanga chuang chona dang dai riawa athen san nge po ka be se ole tuna chuanin Aizawl district kalau shoot chaudonga masabera chuanin Abigail Lomsang zuali ni ani sai kham makon nula ni ani hi introduction video atelle photo shoot na de ani nui mo ma maro chu makeup hit claim hianin an hoi na sam mama de wem o kalau ti china chan chu ani chu mel chasa cheiwa kha ngai lova an chei na sam mama de chin o kha mar chu ani po hi alno panga ani dan hianin platform sangzo la thenthe la hun hi atama chuwang chuanin modeling hi chol san lo se ti chunzom zel se ti ga du puya ani chang hian be se na sang ta kane ni adot le chuanin silan hmai zuali ani bum kon Aizawl omani ani chu atupon kan chianga the zuali the very own zuali khania ani hi chazwara carpet ate pokan lo muwa chelo ani modeling world po Mizoram big page chuanin mitharani lova designers te favor designers te muse ania a chelo ani hi
tiang nama chon atel po hi chha ka dia chan chu experience dei chona zele ama tan po platform sang zo pe thei tu turan ni do na tin interview video te kan lo ena sang jan mi puitling tak ani ti share ta chu mang chuan he Miss Mizoram hianin ai zon na ko nga te le athil tin ko sang sang lok na a chhai theina tur ta na mel som na keng tu ani ge theina kan lo be se anga ani chu acha fe fo piao ni tin zuali hi pageant la makal don ro ni chuanin Miss India World lampanga hianin ril ru pe lo se ka tia chan chu Miss Diva Universe la ma hianin in sorbing zok se Miss Northeast Diva than le huna po hianin tel vengi se ka tia chan chu ni kum la ma te po kan Miss Mizoram lama lo tel to so mi chak chok te po Miss Northeast Diva te po khanin pathum na la den zuk ni the ani hianin khai sang kha khen the garing chu wang chuanin pageant la makal do ni chuan Miss Universe la ma henry ru pe lo se ka ti ani hi universal beauty kan ti a fierce beauty kan ti ang hi ni chu wang chuan ani hi Miss Universe la ma hian tel ni se a chapia don ka sha tuna chuanin HS Ramdin Tharin hian hi selling nulani ani mizo meichia po pian thiam pol takani ani here first look picture ne na han te king chuan tuna hi chuan improvement na sat takin ne ya hei hi alo ong ka dia san chu kan sei le do ka makeup hi power of makeup hi kan ti china hei heta hianin mishing mel kha khlok lok lam de hi ania mishing ina kan real chu real confidence kan ne na te hi power of makeup ania chu mang chuan ni po hi anh khap chau chavia win ka sia sang takhin thei nge ka be sei adolia chuanin ngo panula ani ani hila sha chung sai lo ni hei sunsilk meganor isa po Mizoram zu represent zak to khani open audition ani po khanin performance han en khanin experience nei to di ani ti share ta hoi her adik atin achong kam po fel fire sang takhin kan be sei nga sang takhin po kan hu kan be sei okay ole tuna chuanin laram lui sai lo ni ani veng lui nulan ya hei po hi the controversial dress sa changkhanin kan me share chonga ameli acha ani hi ka soi do angin arla sam jeli ang deu khanin pageant lama lutuk ni lo hian kal deu se ka tia chanchu an meli stunning a striking bo ka chu mang chuanin ani chu modeling lampanga hian kal zok se ka tia editorial lama te polut ta se meli India hian ani ang hedu thara Indian fashion house hian in at yang meli chu wang chuanin ani tani chon pageant lam hi an kong lu tu kan ni lo deu hian ka pageant lama ni lo modeling lama hian sang ta ka thlen nge ka be se adot le chuanin thingdol nula saralan rati hi ani hi tunkum Miss Mizoram bi ga chuanin short hair beauty kan nei chuni ani hian Miss Universe Vietnam heni misha chua tiang salia ani hi some hi strong point turin in ka share finale zana te ron chet fu nge po ka ringa aron stand out nge po ka ring bogani adot le chuanin Sylvia len ven pui ni ani hi tuna veng hu ya chengin lunglei khwani ani po hi fierce beauty kan tiang deu khani chuwang chan editorial ma hian kal tam jok se tuna Miss Mizoram khan po hianin alo theng sang lo ni point ani hi chu kongbo tur chi ani lova editorial ma hian ni ru pele manager chatak te nei ni chuanin alo cham lawang chu ka soi nga ma chan chu meli editorial no chan editorial ma hian kal se tu wi khop mai ole tuna chuanin final prediction kan lo nei don nga final prediction ka ti hianin Miss Mizoram ni thei tur ka rin kha ron soi don ni ole ka commenting lo answer chuanin in high lawanga Miss Mizoram ser chipi ke ma bi a chuanin sa example ka chan male hi pageant queen ka ti boka Miss India po Miss Mizoram state to represent tur hianin zapui omdon lo lemeya tina qualification and pon ani hi asang filora midang kha an niam to lua evati na lovin ani hi
trophy or big tina beauty with a purpose kan en hianin agriculture lam hi aron thang fu khop meng ka shia ni po an thona lampang te zirna lampang te ni angin he po hi tunla ya kanram ina ave tur ani in ka shia hi a thakopin ka shia chu wang chuanin ni Miss Mizoram ni ngei po ka ringa ani ngei thena po du sakna ka lana amero chu in anwa hianin an chato khop me chu ma chuanin ka prediction ringot po hi lo dik lo mai theya contestant song te an zawai in du sakna wholesale in ka hlan vek chu ole tumchuma chuanin khati zong kha video in mu thei de chu ni Instagram lama min follow du ni chuanin ryn.v ting ka inda Instagram lama hian ka makeup look chen khat ka lo recreate ka post nem zo ka video stay in lo na in milo clear section va in ka lo em matin ka video te hi social media sha cha te milo share section ula channel te lo subscribe pin milo ka video te milo like section ula comments la ma te po khanin in du khain ron sai thea chala me mo kha ka pom ve ka changchu comments ka chiar ngai vak lo ba chu just kidding in comments te kha kalau share chin via wan ya khang te kha katan chuan in siam chatna na se takani amaro chu in social na ngor ni lo se ke ma kalau in siam chat jok thein tur ta hang comment chatak tak te min lo nuchia ta ula tin video siam tur min du ang te kha Instagram ni ma te kha mi lo suggest ze ula tin Instagram account link hi my description box a hian ka da anga chu chuanin osam takin milo follow thei jok don khati jong kha ni next video munom jogging koron let le anga chu mi ma jong chu bye. Hey girls, look thori ko la chu wang chuan ko si MJ chu wang chuan ko si MJ te Certif 2020 tiang ka du lao. I don't like. Ang kuang ni to niya. Tuna chuanin Aizawl district alo lu to nga ang sapera chuanin ro ko lo chho pal dai. Kinawangin kalo em matin ak video te hi social media sang sang ate milo share chat. Share chat.